how to increase your faith. Kasano nga padakkelin tayo, iti pamati tayo. Now, we have learned that faith is complete trust or confidence in someone or something. Nagtalik, when pa nagkumpiyansa, iti maysa nga tao, no iti maysa nga banag. There are three kinds of faith. Demonic faith. It's a knowledge of God. Amuna ni Apo Diyos, but we'll never trust God. We find that in James chapter 2, verse 19. The second is a dead faith. Klamarin na nga dapamati nangim, awan iti bunga na, wano resulta na. The third is dynamic faith. And that's the kind of faith that we need in these times of our lives. Ti pamati kakabsat, kat iso ti pamuunan tayo, iti biyag tayo a Kristiyano. Babaan ti pamati, we can accomplish much for the Lord. We have learned that faith gives you the courage to obey God. Ti pamati kakabsat, kat critical ti panagserbim iti Diyos. Because you can never accomplish anything for the glory of God without faith. We can never accomplish any significant thing for God. You need faith in order to serve the Lord. Not only that, faith gives you conviction to claim God's promises. Amen? Di kahit nangasawan ka kapsat, no kararag ka, the Bible says in Matthew 21 verse 22, and whatsoever ye shall ask in faith, believing, ye shall receive. Kita nyo man di nga verse? All things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, you shall receive. So, di kayat nangasawan kakabsat, anyaman dagiti ikarkarharag tayo, no adapam matim, sigurado nga maaddaken ka dahi nga ikarkarharag mo. It gives you the conviction. Why is that? Because the Bible says in 1 John 5, 14 and 15, and this is the confidence that we have in Him. Dito titalgad tayo kunana. Ano di jay? That if we ask anything, now, people will stop there. Kung nadagat dimawatak, di na maintod ni Apo Diyos. It's not about asking whatever you want. It's asking anything according to His will. Ammom nga no data dinawat mo, kat mayataday ti pagayatan iti Diyos, ammom nga dingdinggan na ka. He heareth us. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. So ti pamati kakabsat, kat addaking ka iti talged, ammom nga no nagkararag ka, anyaman ta dinawat mo, no lakat mayataday ti pagayatan ti Apo, kat adapam matim iti dayta, the Bible says, you know that God hears you. Dingdinggan na kauno saan? Number 3, faith gives you the confidence to face your challenges. Uyo kakabsat, nakat-adot ikunan na ti Biblia may panggap iti opposite, iti pamati. Let me share with you the opposite of faith. Number 1 is doubt. Doubt says, I will not believe unless I see it. Jak mamati, ano jak makita? John chapter 20 verses 25 to 28. John chapter 20 verses 25 to 28. Okay? The Bible says, the other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord. But he said, that is Thomas, kuna ni Thomas kadakwada, except I shall see in his hands the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Uri pa ibagayo nga nakita yo, no jak personal nga makita, kat jak maarikap iti nagsalputan,
iti lansay iti imana, ken tinakaduyukan iti bakrang na, jakto mamati. Now, that is the infirmity of men. Detat sakit ti tao kakabsat. Haan na nga patsen no han na makita na. Han na makita. Haan nga agaramid no han na makita dayjay nga sigurado dayjay pag pangyaddangan na jay saka na. At dayti may nga animal na lipataklat nagan na kakabsat. Nga kaya na nga laktawen, iti upat a metro ti kangato na. Aginggat 5. 4 to 5 meters, kaya na nga lagtun kakabsat. Okay? Ngamno kano, ipupok mo isuna, ket uray 3 meters to 2 to 3 meters lang, DJ. Bakod na nga nakaipupukan na, kaya na ko mga laktawen, ngamhan na kanupulos lumagto. Gaputa ti personalidad na daytoy nga animal. Nuhan na makita di pagdiswan di saka na kakabsat, hampulos lumagto. Kaya't na nga umuna nga makita na di pagdiswan di saka na, tapno lumagto. Now, to balance the point, we are all practical beings, and faith is also practical. But there are times when God will challenge you to take a step you don't know. To take a step of the unknown. Asla kuma, ingkat dingras, hantipay amuno sinut tao kakabsat, nga mawinta ijay. Ngayon makita tayo kakabsat, it's an opportunity. But we go there believing that God has already prepared people for us. Hantay amuno sinuda, hantay amuno sanat barangay da, ngamday tati kayat nangasawan iti pamati. But doubt will never act because he will not act unless he will see it. So annadan tayo kakabsat, baka masobraan tayo ti agbalin nga very practical, very sensible, nga di tayon agaddang no hantay makita. For example, kuna ni Apo Jesus kadagiti disipulo, cast your net on the side for the drought of fishes. Kuna digiti disipulo Apo, nagpatpatnag kami, season fishermen da, amudat tiyempo kakabsat. But nevertheless, at thy word, we will let down the net. Kaputa yung bagam, sige Apo, ibabami that net. And they caught a lot of fishes. Why? Because they were able to overcome their doubt. So nga, timang limitar ka datayo kakabsat. Tingnan nyo, timang limitar king ka, kat saan nga deta kinaawang kwartam. No di kat ta kinaawan pamatim. The Macedonian believers did not have a lot of resources, but they had faith, and they were able to give. That's the kind of faith we need to have. The next opposite of faith is worry. People are worrying nowadays. People worry says, what will I eat or drink or wear? Kaya po Jesus inadresa na dito di Matthew chapter 6, 25 to 30. Nga kuna na kasta, hanyo panunutin, no anandok ka ninyo, inuman nyo, uno pagan-anay yo, diyo ka diam mo, that the Heavenly Father takes good care of the sparrow. Kat no ti Apo ay wanan na, digito yung sparrow, shall He not take care of you, O ye of little faith? Sino kada kayo kakabsat, iti adda worry na ita, taig naman ti ima na. You should not be worrying. You should not be worrying. If you're worrying is like a rocking chair. It gives you something to do, but it gets you nowhere. So you should not be worrying. Kasi di pa nag-worry kakabsat, kasla ka no rocking chair. At daubram, nga agbutwa-butwag, ngem awan iti, pagturungam, it gets you nowhere. So you just stop worrying. You should trust God. The third opposite of faith is self-sufficiency. So nga hangkag kararagan, gaputa kayam. You trust on your ability, you trust on your own intelligence, and you do not acknowledge God anymore. Di dapat nakararag mo kunam, Apo,
I know what to do, and I have these resources, kat idalan na kami iturong mo, nusan mo pagayatan, makibaot ka. But we want to acknowledge you in what I do. So the opposite of faith is self-sufficiency. A lot of people will not go to heaven because they think they are good enough. Ado di kiti tao nga saan to makapan sa langit, gaputa ti pagarup da kakabsat, na singpet da. Gaputa ti amuda, adot na imbag nga naaramid da. Nagtaltalik da kadagiti good works da, instead of trusting on the finished work of the Lord Jesus Christ. And they will go to hell because they think they are good enough. We will go to heaven because we know we are not good enough. We are not righteous enough. There is not enough good works we have done. But we only trusted on the finished work of Jesus. And because of that, we believe we are saved. That's the opposite of faith. So when iti dating nga bigat kakabsat, you're living in doubt. You're living in worry and self-sufficiency. You are living on the other side of the fence. You will never experience the power of God, the presence of God, and the blessing of God upon your life because you are not living in faith. Hanggang agbibiyag iti pamati. How do you increase your faith? What is the secret to increasing your faith? Number 1, request God for it. Dawatam ken Apo Diyos. The Bible says in Psalms 84:11, "For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly." Anyan kakabsat, awang kano ti anyaman nga naimbag, nga ipaidam niya po Diyos kadigijay, nga magnay ti kinalinteg. Wonog tarigagay nga agbyag analinteg. Hanan to ipaidam niya po Diyos, kat nang nangruna pa'y kakabsat, iti panagdakkel, iti measure, iti pamati tayo. Number 2, recall God's past faithfulness. Lagipem, dagiti amin nga kinaimbag ni Apo Diyos, ngay naramid na ka. That's how you increase your faith. Padasem nga ilista, dagiti amin nga answered prayers mo. Sino kada kayo kakabsat, iti adalistaan na ti answered prayers na? Deta nga listaan kakabsat, I would like to encourage you. Ilistayo di kiti answered prayers yo. Agaramid kayo ti kasla diary. Kat isurat yo kakabsat. Dagiti answered prayers yo. Kat agbalindan to kakabsat. Nga encouragement kin ka, iti panagkararag mo iti masangwanan nga aldaw. Dayjay pa nang basa mo no kasano nga sinungbatan ti apot kararag mo. Kadagiti pasamak ti biyag mo itinaglabas, keeping a list of answered prayers is another effective way to increase your faith. Reading them over and over again whenever you are discouraged will remind you that prayer works. It will also inspire you to fight every battle on your knees. Awan kakabsat, agngat-angat ngamin. Hantay mo't amo nga aramiden di gitoy. Nagsisimple nga banag. Di tay mo't ngamin nga aramiden. No kumangamin ada notebook yo. Nga isurat yo, di kita answered prayers yo. Tatunno adda iti parikot problema, wano pa ka-discourage sam. Ingkalaalan deta, nag-recordam ti answered prayer mo. Kat basbasaem kakabsat, kala diary, ma-encourage ka, iti sarilim because of recalling God's past faithfulness in your life. If you will never do that, never expect your faith to grow. As an example, iti sangwen ni David ni Goliath. First time na nga sangwen ni Goliath. First time dati agsango. Ngem anya kakabsat, kuna ni King Saul keng kuana,
Ipadas mo man, di gito'y nga armor mo nga sangwom ni Goliath. Kat impadas na kakabsat, dakil unay di jay vest na. At idog unay di kampilan. Dakil unay di helmet. Kat kuna ni David no. Hangko kahit nga usarin di kito, itadyak pa'y napadasan. Deti palatibong napadas kon. Tinulungan nak ni Apo Diyos iti daytoy nga palatibong. Kat no kasano nga tinulungan nak ti Diyos kadeti nga palatibong. Nga nang patay ka DJ Leon kan DJ Oso kastantumat kadeti nga higante. David faced a giant and he was able to defeat Goliath because he was a giant in faith. What made him a giant in faith? Because he has a recollection of God's power in his life. Do you have a recollection of answered prayers in your life? You should have if you're a Christian. That's how you make yourself and turn yourself to become a giant in faith. Amen, amen kayo kakabsat, di yung mat-aramidan. Isurat yung notebook yo, di kita answered prayers yo. Number 3, reject the thinking of negative people. Reject the thinking of negative people. On their way to the promised land, 2 million people, 2 million nga tao, they missed the promised land because they allowed themselves to be influenced by the negative people. Sakbay deta, 12 spies were sent to the promised land. Iti agsublida, di gito'y sangapulo, kat bit-bit da nga awit, di gito'y grapes nga naalada, iti land of Canaan. Kat kunada, truly, the land is an abundant land. At dato'y ti ebidensya, ti kinabaknang di nga lugar. However, the people there are giants. And we are just like grasshoppers. Nagdadakil da. Kaslatay lapad dudong. So di kito yung tao nga 2 million Israelites, they listened to the negative people. Kat kunada, ay kasjay. Ay kat anang aruden. Agriridan. May mayat la kung mga ruden, nga hante rimrimwar di Ehipto, tay jay tayo nga matay. Kaysa dito'y tayo nga matay. So they were influenced by negative people. Isungahan da nakastrik iti promised land. God was so angry with them and He said, because of your unbelief, kaputi awan nga pamatiyo, hang kayo nga pastrikan iti promised land. Amuyo kakabsat, that HBBC is just like conquering promised lands. Dingras is a promised land. Sarat is a promised land. Do you have faith? At damo na pamati yung kakabsat. So, these 2 million were not allowed by God. Kuna na, no. I will raise another generation from you. Ngay sudat sumrek iti promised land. So, natay da amin. Tila natda ni Joshua kan Caleb kan iti kapututan na. Reject the thinking of negative people. Negative people will always see the reason why we cannot. Do not listen to the negative people who keep telling you, hantay kaya. Hantay kabailan. Kasano kuma? The negative people, kanayon nag-complain. Kanayon nag-criticize. Awang magkaroon maitultulong na. Awang magpasat na. Komento nga komento. Dayamudom nga dayamudom. Sao nga sao. Awang ti maitulong na kakabsat kadayjay nga panggep. Do not listen to negative people. Awang papananti biyag mo kakabsat no di kita ti dingdinggam. Number 4. Recognize God's power and providence. Recognisaram iti bilag kan iti panag-intervene ni Apo Diyos, ti ima iti Apo. Narigat,
aduman dagiti pagkasapulan, ngem ammo tayo nga dayti Diyos, nga mangi-provide kadagitoy amin nga pagkasapulan. And we are not afraid to attempt great things for God. Hantay mabuting kakabsat, wenno kasla agpangadwa nga ag-attempt kadagiti great things. No iti tao kakabsat ti unbeliever, handa nga agamak nga agambisyon. Datayo sa antaymet nga agkudkod nga agambisyon para ti Apo. Gaputaan mo tayo kakabsat, nga kunana ti Ephesians 3:20, now unto Him, look at the verse, that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Kunana, amo tayo kakabsat nga isuna ket kabailan na nga labsan ken aramiden iti adupay ngem iti dawaten tayo wenno pampanunutan tayo. So do not ask God for little things. Ag-focus ka ngamin kakabsat iti bilag ken pannakabalin ni Apo Dios. Haan lang nga tikit kitam DJ kayam, tikitaem DJ kaya ti Apo. Hello? Da kayo nga members kakabsat no kasta nagpa-commitment kami. Hanga detay mag-commitment tayo manan. Madama building project gatangan tayo ta dingras. Deta loted dingras. And by the way, adamang prospect tayo ti saratan kakabsat. Kat amok DJ kararag ni Brother Enan di Sunday, ma-overwhelm tayo. Hantay ko mga ma-overwhelm kakabsat. Hantayon nga makigkigtot. Hantayon nga masursurpresa. Tati Diyos kakabsat, kabailan na. Sakbaypay nga nagtengan tayo, di gito nga bambanag, na panunutan ken na plano ni Apo Diyos, amin no kasano ti wagas na. Agtalag tayo lang ket mamati tayo keng kuana. Don't be surprised. God is a God of impossible things. There is nothing difficult for Him. Listen, the only question is not the power of God, but the will of God. Kada kayo kakabsat, no mangarap kayo iti panagbiag, ti dapat panunutan nyo, saan nga di jay kabailan ti Diyos no di kat jay pagayatan ti Diyos. Tano pagayatan ti Diyos kakabsat, kabailan na nga ited. If God wills it, He can provide it. No pagayatan ti Apo kakabsat, kaya na nga ited. Gatangan tayo dito lote ti dingras. Kat no ipalubos ti Apo, no adaman ng pangiturungan ti Apo kada tayo. Nga lote ti sarat, kat pagayatan ti Apo. Ited na kakabsat. No pagayatan iti Apo nga campus ministry tayo ta MMSU, ited na. Iti pagplastaran tayo nga campus ministry. No pagayatan ti Apo nga ag ministry tayo iti Batak Paway, ited namat kakabsat. Iti pagyanan tayo. It's never a question of the ability of God. It is always a question of the will of God. If God wills it, He can provide for it. Iso nga tikitaem kakabsat, ang awan, tikitaem, the providence and power of God. God's providence is the fulfilling of His promise to provide for His faithful people in all their needs. So if God is your partner, no ti Apo ti kadwam, make your plans big. No agnegosyo kayo kakabsat, panggapan nyo tinaindaklan, no ni Apo Diyos ti ambom nga kadwam, iti dayta nga panagnegosyom. Awan amen. Nakapsot tayo unay kakabsat. Kaslati lagpampanunot nga unbeliever. Awan dapat iti panagpangadduam ko ng Apo kukwam amin nga bakbaka kadagiti kabakiran. Listen, no dagiti unbelievers kakabsat, agbalegida.
Nga awang bigbigan ta nga Diyos, nang nangruna pa'y kadatayo nga da bigbigan tayo nga Diyos. If God is your partner, make your plans big. Plan great for the Lord. Let us dream big for God. Why? Because God, not only that, because God is greater than our obstacles. Dakdakkel ti Apo kakabsat ngam dagiti bangen. Barriers and whatever difficulties. Not only that, but He will also provide the strength that we need to go through whatever predicaments. Cheer up! Ibagam takaambay mo, hangkag papatay. Hangkag lalanay. Tanuman awan makitam nga pagbaliwan ti pasamak ti biyag mo. God will provide you the strength that you need to face your predicament. Anak ko na nakakabsat ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Iti ibaga na deto'y adati unang ti pagbaludan. What a predicament. Ngem ko na uri adak ti pagbaludan. Kayak kat kabailak, mapagbaligyak daytoy. Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, which is strengtheneth me. Kakabsat, kabailan tayo amin, kaputi Apo, nga mangited, iti bilig tayo. Number 5, how do you increase your faith? Receive the Word of God. The Bible says in Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ti pamati kakabsat, kat tumaod, babaen ti panagdingeg kadagiti sa uti Diyos. You will receive a measure of faith. No measure ko natin amin. Kasi kada tayo kakabsat, hanat papada ti kadakkel ti pamati tayo. Deta ti makuna nga measure of faith. And the Bible says, according to the measure of your faith, be it unto you. No anyala trukod ta pamatim, kastamot ti aramiden ti apoging ka. Iso nga no, basit ta rukod ta pamatim, kasta lang ti mabalin mo't nga aramiden ti apogang ka. Saan nga gaputahan nakakaya nga ipaayan ti dakdakkel, ngam kasjay lang ti karukod ta pamatim. Kalati arik na kakabsat, mapantayo amin nagsakdo iti maysa nga ubog. Kat may samot lang nga baso, deta intugot mo. Namnamaam ti makaiyawit ti nga timba. Gusto mo saan? Namnamaam nga rod iti dakdakkel nga aramiden ti hapog inka kastala tapamatim. Sangsang kakeleng deta pagtaltalunam, namnamaam ti umapit, ti nga gasot akaban na bagas. Inka ta nga ektarya. Padakkelem deta pagmulaam. Agmula kay ti dakkel. Ingkay ti dakkel. Tapnon ti kasta, umapit kat nga gasot akaban. Kakabsat ti Diyos awan limitasyon na. God is limitless. God is infinite. Dataylat mang limlimitar ti maaramidan ti Diyos ti biyag tayo kakabsat. Hello? Data ti tema, dati challenge tayo ita kakabsat. Isu nga no may panggap, dati ministry kat makita yun ni Pastor John. Mas daaw ka mo no apay because of his measure of faith. Oh. Ulitak, sang kasilong deta taltalunam. Oh, expect taram nga gapit ka sa nga kasuta kaban. Ingka yan ta sa nga ektarya. Tama ba ako dito, Manny? Kaya nat sa nga kasuta kaban ta sa nga ektarya? Ha?
Average ti 180. Nagdakil gaya. Kastamot king ka. Kada kayo agtutubo. Like David. Sursuruan nyo nga tiki nagtutubo kayo. Agpamati kayo, padakkilan nyo't pamati yung kanapo Diyos. No, at the number 1 nga dawatin nyo kanapo Diyos, Lord, increase my faith. Because you will do great things. God will do great things according to the measure of your faith. Well, haan man nga sigod kakabsat nga no, nagadang kagat makitam ti panagubog nga sigod, kastamot ti agtalon. But because of your faith, eventually the Lord will prosper you. So nga, anat pang padakkel ti pamati tayo, deti sa utihapo kakabsat. The word of God will increase your faith. Do not say that God is silent. If your Bible is closed with thee 6 days a week and you only open it on Sundays. Because God will never be silent. Agsasaulat na ti Apo babaan kay ti Biblia kakabsat. Ako nam kaslahan kumangmangag ti Apo ko nam. Kasi di ka mo tagbasbasa at Biblia. Amo ibaga nga silensyo ni Apo Diyos. No nakarikap ta Bibliam ti innam nga aldaw. Lukibum ta Bibliam ta ti Apo agsauking ka babaan iti Biblia. Sa mula lukibum ti Domingo. Hanga dumakkel ta pamatim. Receive the word of God. Ag-reflect tayo ti pamati digiti great men and women iti Biblia. Kitan tayo ti biyag da kakabsat. I-relate mo ti biyag mo kadakwada. Ni Noah, iti Bible, binangon na ti maysa nga arka nga nakasalbaran ti pamilyana, manipod ti layos, all because of faith. First time na ti agpatakder kakabsat iti arka. Sinurot na lang di imbaga ni Apo Diyos. That's faith. Agtulnog ka lang ti imbaga ti Apo king ka. Unlike DJ Titanic, it was built by experts. The ark was built by an amateur with a great faith in God. Agasong neta kakabsat. Iso nga receive the word of God. Oh, every day at the daily devotion tayo, madaydayo iti Apo. Lukibom ta daily bread mo, at dapat ijenta, ipopos ko nga daily bread. Receive the word of God to increase your faith. Number 6, refocus your mind on Jesus. Refocus your mind on Jesus. In Hebrews chapter 12, 1-3, the Bible says, Hebrews 12, 1-3, wherefore seeing, we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight. Iwagsak mo, dagita dadagsen mo. Hana mabalin nga agtaray ka ti pamati nga ibakbaklay mo, dagita dadagsen mo. Ibagaman itakaabay mo, iwagsak mo. Lay aside every weight. And the sin which that so easily beset us, dagiti pakaitib kulam. Limitaram lang amin kakabsat no, ammom nga, deta panag-Facebook mo, kat iso ti mangikalkalang ka, ti kapelag deactivate. Lay aside the sin which easily beset us. Ibusan na lat energy, ibusan na lat tiyempom, ikalang nakapay. You may be weak in your temperament, but don't stay weak by choice. Mabaling nga nakapoy ka ti temperamentem ken personalidad mo. Ngamsan ka kumagtalinaed nga nakapoy, gaputa ipalubos mo nga agbaling ka nga nakapoy. Ulitin kakabsat. We may be weak by temperament or personality, but we should not stay weak by choice. Ti panagkapoy ket choice kakabsat. Discouragement is a choice. No maupay kay ta, gaputa ipalubos mo nga maupay ka.
You are focusing on your discouragement. You are focusing on your problem. You meditate, ponder, and dwell too much on the negative things of your life. So kunan na ta Biblia, lay aside every weight. Makapadagsan king ka. The sin. Ikatno digiti barkadam kakabsat. Isudat mangiluod king ka. Panawam. Panawam. You would rather be alone like Noah obeying God but doing great things than to be with foolish people, join the crowd of the unbelievers, and will never amount to anything for God. Pipya nga may saka nga kaskininwe, nga dakdakkel tinaramidan na nga para ti Apo, ngem deta makiayon-ayon ka, kadigiti unbeliever, kaputa isut kayat tariknam, isut pagduyusan ta paggustuam, ngem iluod na kan ket awanen ti maaramidan pa para ti Apo. So nga datayo kakabsat, pilyon tayo, disiplinaan tayo, tibagbagi tayo. If those people you hang around with are never helpful to your faith, you choose another crowd. Lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. And let us run the race that is set before us. Agtaray tayo nga siya anos. Kada ito yung atarayan tayo. 2, looking unto Jesus. Nga tikitaam ni Apo Jesus. The author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand. Kita nyo, author and finisher of our faith. Ti Apo itikitam. Amen. So refocus your mind on Jesus. Dete ko may stick ti mestra idin unana, tay atid dog, napadasan nyo tabaw ti kasjaya. Kat ipabalance na king ka DJ nga stick. Siyan nat kitam tap no mabalansem DJ nga stick. Is it the top or the bottom? No DJ top ti kitam. Ha? For example, deti sa rukod ni Pastor John. Oh. Balansyek. Anat kitak, dangato uno ta baba. Ito no, dito ibabati kitak, ang kumabalanse. Diyan nga ito di kitak. Turay mapek, balbalum ta ita kakabsat. The reason why your life is imbalanced, emotionally, mentally, and even spiritually, is because you are focusing on your life and the things around you, on the bottom. Look unto Jesus. Even if the world is against you, if you're looking unto Jesus, God will give you the courage to just keep on going on. Ti Apo ti kita. Turay man amin nakarubam kat katawan na ka. Turay man amin nakabagyam, agsarita da, iti anyaman na ibagada. Ti Apo lat ti kita. Turay pi agquit, dagiti pada makristyano, ti Apo lat ti kita. Because the moment you stop looking on Jesus, and you start looking at people around you and yourself, your life will become imbalanced. But when you look on the Lord Jesus Christ, you will keep on going. Di ka no may isang tao kakabsat nga magmag na. Iti alas ka. Siyempre, nakalamlamiis, agis isno. Kat nakadayo kakabsat, ti pinagpagnana. Nakita na di may isang balay. Kat nadanon na kakabsat after several hours. Nga agtagtagargarang kakabsat. Kat kuna na di makimbalay. Kasano nga na survive tilami istarwar kuna na. How were you able to withstand and survive the coldness outside kuna na? Kat kuna na nga kasta, sir, nakitak ngamin dito silaw ti balayo. Kat kinikitak latta deta nga silaw, kasla apoy. And as I look at it, I felt fire inside me. They jelat at kinitkitak ko na. So nga ti panagbiag kakabsat, ti Apo lang itikitaan tayo. You want to increase your faith, look unto Jesus. Bagam ta kaabay mo, look unto Jesus.
Refocus your mind on Jesus. Number 7, last but not the least, how to increase your faith. Run with people of strong faith. Run with people of strong faith. Dapat iti pakikadwaam, di kita tao nga natibker ti pamati na isutsurutem. Be around people who are passionate about God, not unworldly things. Dapat ngamin kakabsat, liklikan tayo, di kita tao katala na inlubungan ti pampanunutan na. Tala na indagaan, ti sarsarakan kan sapsapulan na. Masapol nga pakikadwaan tayo, dagiti tao kakabsat, nga natibker, passionate nga para ti Diyos, kan para iti ministry. If you want to be on fire for God, be surrounded by believers who have a strong faith in the Lord. You will recognize, makitam to nga digiti nga tao through their words. At strong faith, actions and lifestyles, makitam to kakabsat. Kat di pa nagdingag mo kadakwada, di pa nakikadkadwam kadakwada, maimpluwensyaan kamet iti pamati. Ngam no tilata kadkadwam na inlubungan, nga tala na indagaan, tala na inlasagan, ti pagsasaritaan, tala para iti pagbagi kakabsat, hanaadayo, nga maimpluwensyaan da kamet. Hanaadayo kakabsat, nga glamiis kamet iti pamati. So nga datayo nga parents, let's watch out, no sinut pakikadkadwan, da kiti anak tayo. Expectarem, nga grow ti pamati ta anak mo, di ka mat itugot ti kapilya? Di ka mat itugot ti soul winning? Di ka mat i-involve ti ministry? Expectarem nga grow ti pamati? Sinot kakadwa na? Unbelievers. Ano to po, brada? Puro na ilubungan. Expectarem nga grow pamati? Awan, kakabsat. That's why we parents should encourage, engage our children, do our utmost. Nga-encourage sentay, di kiti anak tayo. Dapat king ka nga naganak ko ng anak ko. Kay kayat ko pa'y nga ijay church lat tati ayam mo. Kay kayat ko nga ti pakikaduam di gijay agprangkanta ti choir, agpractice ti violin. Umay ka makisoul winning to numalim anak ko. Hindi pagbatbatsin ti balbalay tayo di kiti anak tayo soul winning, itugot tayo ida. You do not expect them to be men and women of strong faith if they don't run with people of strong faith. Amoy yung sa makaduam lang ni Pastor John, umaris gaga. Napadasan yun tinakikadwagan Pastor John. May isa nga ba nag-jay umalerto ka, practical side di jay. Umalibtak ka. Sa bali pa nga ba nag-DJ umaris gati pamatim. Agasam ka kapsat, no kadkadwag no kaisuna. No hanan na pigsat pamatim kakapsat, mabati ka. Well, on the practical side, dohang ka naalibtak, ka naalertong agpanunot. Hang ka lang nga mabati kakapsat, mamansukat ungat. Iko. Di ka dagnagam ka. Di uray man pa'y sinu ka kakapsat, no talaga nga hanaustot of ubram kat patay-patay ka, makangag ka. So practically, agnagam ka. Agmature ka, umalerto ka, umalibtak ka. Ngem no observar mo't kakabsat, iti pa nagdesisyon na may panggap iti ministry. Umig sa tapamatin. You know? Dinapangkam di Dingras, kinita mi di J. Lote. Of course, after evaluating the pros and cons, after evaluating kakabsat, ti pagsaysayatan na, kunana, alantay ito yan. Agad no, nakapsut ka agad, saan mo pangalantay ng ruti kwarta? Amen. Kunak kanya na pa. Amen. Alantay, ito yan. Dakkel ti potential na ito yung alote. No lamber ko ma, lamber tasango, lamber yard yan talikod. Nakalagdakkel, di ba? Oh. Tapos kunak, siguro, napintas to nga campsite dito.
Dakila parkingan jay sango, tapos din ta likod nan, jay pan nakabagi ng kakabsat. Agasam ta 20 meters by 120 meters. May patakder kat kapilya. Sa tiyak patakder jay likod na digiti kubo-kubo. Katangan tayo mo lang. Oh. Campsite. Tapno adda pagtarusan tayo kakabsat no camping. Ag-retreat tayo. We need that. 2 days, 3 days tayo pa nag-retreat. You know? It will be multipurpose. Napintas kakabsat ti agplano para ti Apo. Ngem di kita nga banag, mapanunot mo, nutikad kadwam, passionate ti ministry. Ngem nutikad kadwam kakabsat, tela lang ay ti sapsapulan na. Iyaw awan na ka. So nga kakabsat, hanadakas ti aglang ay. At da tiyempo ti panaglang ay. Ngam no detala talang lang ay ti sapsapulan mong kat kristyano ka. Agriing ka, kristyano, talalang lang ay ti sapsapulan. Hantayo nga dato'y lubong tapno aglang ay lang. At datayo dito'y nga agserbi ti Apo. At datayo dito'y nga soul winning. At datayo dito'y nga mga ramit ti trabaho ti Apo. At da tiyempo ti panaglang ay. Ngam nang runa nga datayo agserbi ti Apo. Awa, no puro lang ay latat sapsapulan tayo, ikalang na tayo kakabsat. Makitam, they are believers who remain optimistic despite troubles. Paunay kan. Muyo, agapura ti pruning mo ti church tayo kakabsat. Oh, at dadamot members left and right kakabsat nga mapundi. Ngam no, kasarsaritak no ka ni Pastor John kunana, bem lata di kita. Paunay nga encouragement ng kakabsat. Hello? Kada kay nga daduma, awang mutan ni brother kastoy, awang mutan ni sister kastoy. Maupay ka. Inggagan Pastor John, ungtan na ka. Bem di kita. Apay suda di panunutam, tapamatim. If they're not meant to be with us, they're not really meant to be with us. But if you're really meant to be with us, then you will surely stay. Amang kakabsat, no talaga nga intuding na ka iti Apo, nga sumrek kas kada tayo iti promised land, iti pa nagserbi iti Apo, then you will surely be with us. Oh. Very optimistic despite troubles. Oh, pastor, ado ti problema parikot, ay kabsat, basit la deta nga banag. And find their strength through praying. Makita mga digito'y nga strong faith nga tao, some are willing to sacrifice time. Kaya dang isakripisyo tiyempo da, even their jobs. Pauna yung kakabsat. Makita, even their resources, ilako dat kotseda, kas kadadaga, kas kadaamin na banag, ito dala nga para ti Apo, di kita ti dapat kakabsat nga kadkadwang. Amen. Di kita ti dapat nga ipangyasit gam, di kiti anak tayo. Ulitat kakabsat. Sayang, di kito'y nga young people nga anak tayo, na idedikar da, iti kapilya tayo, na idedikar kat nagkari tayo nga isuda para ti Apo. Nohan tayo mo't kakabsat, nga iyasidag ida, kadigito'y tattao nga nadakkel iti pamatinan. Nang nangruna kadigiti adipon iti Apo. Kung ano di Bible, whose faith follow. Nagiti adipon iti Apo. Amen? Oh, makapa-encourage. They're willing to sacrifice time, jobs. Sakripisyo da tiyempo da kakabsat. Nga no paayaban iti pastor. Sige, pastor. Madaydayaw iti Apo. Oh. Hindi ko na ni Pastor John kini Brother Ryan. Kung kang Brother Ryan, Brad, daklasem no bigat, kasi magisurusuro, apisios. Daklasem no bigat, Brad. At da pastor maapay ka di. Kung ni Pastor John, may kanto, hindi sorbet sarat. Huwag pastor. Da pamati na kakabsat. Oh. Nga panawan na di klase na, ag-excuse. Daga mo no anat in-excuse na. Nagsakit mo no anya. Gaputa inayaban ti pastor kat mapamisurbeyon di sarat. Amo ita kakabsat, hanatap no dumakkel ti ulon, Brother Ryan, but I say this, because if you honor God, God will honor you. Mano nga eskwelaan?
7 nga apisius dadakkel eskwelahan ti buong nga Pilipinas. Isu kakabsat pinili da, impropose da, nga pagbasahaan da, ijay, London. Tatuno agawid, isunto ka nun ti head, kadigito'y amin na 7 nga eskwela. Kaya di ba ka na kini Pastor John? Agad ni Pastor John ko na kaslang di panunot na, kaya appoint ka nga coordinator ti Sarat. Kalakadjay. Hamag ka dete, ipawil ni Pastor John. Ngem siyempre, pagpanunutan kan pangkararagan. Ala, anak ko, uray ka di nangatuntot posisyon mo, numabaybay amti pa nagserbi ti Apo. Anak ko na, huwag pastor. Kasi pamati ti adipon ti Apo, day jay dingding ka na eh. Huwag pastor do iso iti advise you. I believe that because you're a servant of God. Oh. Di kwa, nagsarsarita kam kini Pastor John. Kunagkat pa, what is few months, no, isot pagayatan ti Apo. Lifetime tumot nga, apitan na. Total, dito nga kakabsat. Dedicated, ti pa nagserbi ti Apo. Han talaga na panunot kumutang ko na, palubos akon. Iso nga ko na, itinapangkam nagbisitan iti Sarat, ko na, okay, anak ko, I'm giving you my blessing. Jak amo kakabsat, tilang will ti Apo at makaitudingan. So ano pagayatan ti Apo, 2 months from now, mapanag-training London, mano nga bulan? 6 to 8 months, agawid isuntun ti head kakabsat, iti amin nga eskwela ti Ephesus. You see? If you're running with people of great faith, kakabsat, mairaman kamat, maimpluwensyaan ka kat may experience mong tumot ti Apo iti biyag mo. Nag-message ni Conrad Kanyak, iti na minsan aldaw. Kat kuna na nga kasta, no katak mali, iti cellphone ko ta, bagag kamaliak ti baga. Okay? Conrad. Oh, kuna na. Pastor, good evening. First of all, thank you for your prayers. Dito kat ibagak ni Apo Diyos ti, mang tulong kanyam, Conrad. Maragsakan kam nga mangipadamag nga babaen ti parabor ti Apo, ket for promotion na kanon. To be officially instated by September of this year from my current position as Assistant Facility Manager to Facility Manager. I am overwhelmed, Pao Pastor, kasi it was totally unexpected and I feel that I don't deserve it. Kasi if FM most of the time, ket multiple sites po ti handle da talaga. Paunay kan, what an influence. And Conrad is a soul winner. He is a Bible study preacher. Siyak po, Ilocos site lang tapos basbasit pa i-compare ka digijay da duma lang ti handle ko. Kumbaga, adu ti mas able, adu ti mas capable, kan mas qualified. Iso ti napili. Makapa-overwhelm talaga, Pastor, ti parabor ti Apo. Kung nagkingkwana, nalagip ko, itinla ko na di kotsena. Tapno itid na lang nga para iti Apo. Anamot lang di pa nangilako na ti kotsena no 50,000 no iso. Compared ka di lifetime nga pa naka-erase ti sweldo na. With these testimonies and answered prayers of miracles, kakabsat, your faith will become strong. Kasi man ti pangyarigan tayo deta, kakabsat, as I close. No kayat mo nga narubrub ka nga kayo, isong rud mo tabagim, ijay, apoy. Tano iya dayom deta, bagim, kaskayo, iti dayjay orno, uno ijayan ta apoy, maidab ka. Ti HBBC, kasla orno ti agdama. 7 times ti kabara na kakabsat. Ti pamati tayo, mapatpatakder nga madama ta sanctuary, gatangan tayo jiding ras, gumatang tayo tuman saratan, madama ta bishop's residence, madama ta pastoral house, ijay Claveria, Memorial Park, ijay pasukin. Adun kakabsat, iti nagastusan nga para iti Apo, para iti trabaho ti Apo. Kasla tayo lang orno, 7 times ti pa nakapabara na. Kat nuya dayom ti bagim iti HBBC, hanggang ti HBBC mapukawan, sigal. Nuya dayom ti bagim iti Hosanna Bible Baptist Church, ya dayom iti pamilyam, hanggang ti HBBC mapukawan, sika.
Tamabalin nga kaya na ka nga sukatan ti Apo ti miyembro ti church. Ngam pakasarakam tupay nga ta ti kas ti HBBC. Haan nga ti panangi palastog kakabsat. Ngam ti kayat na nga sawan, no kayat mo trumubrob, ingka ijay na rubrob. Tano kayat mo trumubrob, ingka ijay maid-idep kasano ka nga rumubrob. Amen. To fight the giants, you need to fight with the giants of faith. Tapno malabanam, di kita higante. Masapula ti kakadwam, di kita higante at pambatinan. Amen. So nga na iti dating nga bigat, you are living in worry. Anantut connect. While you are worrying what to eat, worry is already eating you up. Don't let worry eat you up. Don't let discouragement eat you up. Hamoy palubos nga ti discouragement, kanan na ka. Hamoy palubos nga ti worry, kanan na ka. Have faith in God. How do you increase your faith? Number 1, request God for it. Number 2, recall God's past faithfulness. Number 3, reject the thinking of negative people. Number 4, recognize God's power and providence. Number 5, receive the word of God. Number 6, refocus your mind on Jesus. And number 7, run with people of strong faith. All of God's people say, Amen. To God be the glory. Apo Diyos, agyaman kam ken ka. Tada kami itimaysa nga kagimungan, nakasla orno rumubrub-rub, bumarbara, kat bumarbara bay. Kat kaskamlan na isong root, kat agyaman kami tatipan na ka isong root mi Apo. Pati da kami, masursuro mi muten iti agpamati. Masursuro mi muten iti agsakripisyo ka dagiti oras mi. Dagiti trabaho mi. Kan oray pa'y dagiti resources mi. Tapno laeng makatulong kami iti trabahom Apo. Ta iti daytoy na ipalagip kada kami. Saan nga panaglang ay iti panggep mo kada kami. Ada tiyempot panaglang ay ngemsan nga isuday tat panggep mo. Tati panggep mo kada kami. Agserbikan ka. Agiragpat iti karkararwa. Tumulong iti ministry. Kadagyaman kami Apo that we have a patriarch who is giant in his faith. Nga awan ti atrasan na no maipanggep iti pagayatam. Nga awan iti sanudan na no kinapud no kinalinteg ken pagayatam ti pagsasaritaan. Kadati kami ita nga mabenepisyaran iti laylayan iti gayadan ti pamati na nga mangbuybuya mangkitkita ket Apo Dios kayat mimet nga kasjay iti measure iti pamati mi. I pray today, this morning, O God, in behalf of all the HBBC family, dear Lord, increase the measure of our faith. Because, Lord, you are a God of impossible things. In Jesus' name, Amen. Noing ka, kinimani Pacquiao, kat sa nga gasutlat dawatem, anak ko na naganyak, hanasyak ti umayam. Ingka kadete, isa nga gasutlat kaya nat itadking ka. Umay ka kanyak, no sa nga milyon tut masapul mo. Kasla ko na ni Apo Diyos king ka, nagbasit ta dinawat mo, agsublikan to no dakkel ta dawatem. Because God is able to do exceeding abundantly above all that we ask